Dobrodošli još jedan IB Cooking Show. Danas ću vam raditi špagete od tikvica sa domaćim pestom. Za to će vam trebati par domaćih tikvica, ali iz vrta, domaće uzgojenih. Ako baš nemate u vrtu, odite na tržnicu, preporuka. Trebat će vam češnjak, trebat će vam rajčica, također iz vrta. Trebat će vam limun ili limeta i jedan dobar render za špagete. I naravno baza bademi oljušteni koji ste namočili preko noći i omekšali, skinuli kožice, sušena rajčica, kapare, sol, papar, začini i sir pecorino je najbolji za pesto. Nasjeckajte što sitnije bademe. Narežite češnjak i stavite u mužar. Dodajte par kapara, nemojte previše. Dodajte bosiljak, svježi najbolje. I dodajte limunov sok ili limetu, ja sam stavila limetu, par zrnca korijandera, čili papričicu, grana padano naribajte sitno, to daje onaj fini okus i sve to skupa u mužaru zdrobite dok ne postane kašasto. Pomalo dodajte maslinovo ulje i sir grana padano. Ako vam se čini da još nije dovoljno kiselo ili vam okus nije po volji, dodajte još malo kiseline. Ja sam dodala aceto balsamico od manga. Nasjeckajte peršin, dodajte malo peršina. Znači tu se možete poigrati prema želji. Evo, ja sam dala svoje mašti na volju. Narendajte tikvicu da budu onak fine špagete i servirajte u tanjur svježe špagete. Ja sam napravila 2 tanjura i 2 verzije, bijelu i crvenu verziju. Znači pesto crveni i pesto bijeli. Za crveni pesto dodala sam sušenu rajčicu koju isto sam sitno nasjeckala i malo svježe čisto radi sočnosti. I serviramo, znači jelo koje je gotovo u nekoliko minuta, a ne može biti zdravije. Danas sam radila špagete od tikvica na zeleni način sa domaćim pestom i na crveni način u ove ljetne mjesece najbolje je jesti iz vrta zdravo i sirovo. Dobar tek! IB Cooking Show.